Wasa wo ka me ho na ye di san komo fofra me ne ho e ba bedi na onim se kofi kakari pepero no me ne ye we secret bi se nya ha na be ka na no me hu ni baby na me hwe papa edi na me se ei ya papa yi wo adom a chede se ne se oba na se oba kan give us aro wo kro no ene ye nkomo e bedi nda foforo na ne kofi atra senti ye ni nkomo kofi ma chen oba hema me joso na mpombo ko de ye ho adaroma Yankopon na Ghana man thing we papa yeah Ghana for nim so okrum hena bo ato so obesi ohema metwi mu tan o mbeche me akodi ade that's right ene maba give us na de ene de hene bae na me de me ene bae ene pea capsules that's right ene herbal mixture that's right okay na ohema ma me fa kwenye so na me nchi adofo ehwe Adom TV ene anopai nyame inshira papa na ohima enipa ye da so te asase so de yare ene ye netie nti yare nso wo ho de na twase ayare sanso ye de wo ho na ohima ye kase yade be na ya pa se se me yon so hwe na musa se yade be na ya bedding obi be ka kiro sa yam keka ya pa obi ka kiro sa kaka obi ka kiro sa tipa ye obi nso be ka kiro sa be ma 7 preduas wo mre wo mpam wati sika ye oba ho ade na obo da bridjo oda na wada eno na ya pa eno na ma medical doctor etimi hye no ho akonfo adintra because koto say house boy ene na yireda ho adwendwene na yira kodwa atoa still papa na ntimi e ma hye no ho akonfo enti se ka bema ye no a ade a ye mema ne de yenim ho mfa so pa ye na ansana bema bi be ye mre e wo mpam okosina ni mu obegie mu na ye niema bi na keka bomu enye se fitin ya na ba number 1 ebia wanya infection when treating ye eno betimi de sa how na bro he infection yes onya ya onu maduro dakopa symptoms de ko ye che se what treating obi ho onya nom ya no onya hunu so se dem anti pains ne bi na adwen ne se eko instead so be kwa akoye feda check no onye na ebia didimu aha nti obon se ne be ma no na efon ne ade de toso bio ye didie emai mu ka ho bio de mo posa gum ne ade me nkobo bi din ma manya problem senko ba de no ani akekadu garlic pepper hwentia na jelly so be ne sa man de hallelujah no na eniema bi a ye keka bom de fraduane no eno so boa memema mre wo mpam ene no achi no on se aduane bi a ye bedi nyankopon nyansam no ya na fiber wo de friend entete eno na boa ma sebe onya free bowel se de be ya onkonya constipation eti aduane bi a wudi a etetare won sunu no manya constipation bia na ye mema emwayen ema sebe o chimo yere ho dendenden a ko ho ntina twetwe no na wasintini no nso ego eti be mo onya de friend erectile dysfunction o be ma no mu be mre na ni nyina nkamfu ano unim dia won say de na Dr. Solomon Kwabe edin room yenu we ye give us pea capsules and give us cool capsules abadwa so na ni bieru no tambia na o me siame twins ye nte wo mo ntem o mo na nte bom eti so ye be ma na ahwe me na no pay na wo mre wo mpam uko sina nimu asisi na wagim anase wo tadua no emu omra wadro ye give us pea capsules and give us cool capsules na se minchire mo feda give us cool capsules no dwumadi a edie ni se eye pegative ebe pegel ema wutimi jawa na that's right enti yi fi efi uni padua no enti more or less na ba be se a detoxifier ebe yi fi ni nyina free wo system no ayam time wo ho no a sebe ama wo kwagya na bia wo chem dendende ma unti ne wo wasene mu ego no give us cool capsules no be mo nya free bow na ayi sa fi ni nyina apie na give us pea capsules no aba be yentini no ho adwuma eti sebe be ma se obema betimi asore gina so yi a se de da meka no wani hunu bibia sebe akono na communicate amadwene no na adwene no so aka kira koma ne se pompi moja koho na pompi moja koho na ma obema no etimi asore gina eti se koba se bibia be ya kwanside wontini num ne moja dodo ese ba be ma num na ntimi ama obema no mu be ye mremremre eno na mo frɛ na erectile dysfunction no but so onya give us pea capsules and give us cool capsules na no mo abeme na woni be ma ya sebe ya da bridjo ne sa ne ma no oto nkwanta wa pai ebebo mo wetimi agina wona so kama na duro we no eba ya nye ne obi a wanom bibiara edi ho adanse na ya ne ya ni je ho se oto give us pea capsules na to give us cool capsules na misro frey because enema bi ho a ebe kira mo atwe ho afiri ho a ye ntimi nkani nyina ewo afidie so ne ene wadi nkomo ewo kire ho na maka ne sa wie no sebe ye wo mema ne bi wo ho a e bi a tertiary through peer pressure ne ne manima no akokosua masturbation na benka tachi etwetwe ho ne nani hrete ohima I was shocked say asofo bi num frame me almost a problem no
asɔre mpanimfo binom frɛ me mo sa problem na mo yɛ masturbation. The reason na omo de man say sebe waware ne yere or ye sofo or ya so pani ontimi mfa na chi na wo kɔ ba yi ho no se anano ka so betonto mama ye ku ntoma wa nto ama me hwan odi saa wo ma wonko eti basa so ba man so kɔ ho ntini atwe se me kasa wote ase no wakɔ akɔhye baafum no akɔtwetwe ne ho a ɛna bonsam bewuram na agye wa boso nti afi ni gyae na ye odin na ba menkyerɛ wo hawa wo masturbation mu ye wakɔ bi onipa ya adwene mu e friend dopamine na dopamine no dwumadi edi wadwene no mu se wani begye owura be ho ne control e wadwene no iti bra wo ye masturbation a wotwetwe ho na trigger iti register shell system no mu a sebe obema fa wo se ho kekekra utimi gem iti wo no be so sensitive to sex but achia na mu impani se des na bebuo nyina se wo hwe me na no pay no wa ye masturbation na wa ye so weak in bed ama sebe mpreduasa uhu no ba kekekra wo sinimu a utimi gem a bo modern ne koto give us P capsules 2 na what to give us co capsules no 1 uto wi a free because your exercise ne niema kakra bi e be kire wa ma wa yaka ho e be ma be ma ya no yiri ka yiri ubegina wona so kama enti me assure give us P capsules and give us co capsules na ohima give us about measure de em se dodo na anim se malaria du e wo Ghana hanom a enipa bodin kamfo e ba akopɛ any give us Herbal measure ohima give us about measure e duru a Dr. Solomon Kobia ye no kwan so nko so se so bi nya malaria on say your symptoms ahodo bi be daddy ama ohunu se wanya malaria emu bi ni se number 1 wanum beto untimi nidi e wo mu anu ani so priw o ya dwuma kakra bi no wabre na e wanam ho kwehe being dry cough and wet cough anase e bi e wo mu anu wuti dwa gagaga onko ade ehuhura bakora anwumre na wate egu so na wo pu chechecheche ni nyina ya danse wa e kire se wanya malaria na won saka give us Herbal measure na wo nono mu a obo se britia wa bi mu e fra moja no a na efifrefra se na etewa fe obebo nsa no enya ice cream ka na efufu na wo demand for e be wanum so toso e ma wanum toso ma otimi didi kama na ni kase ma wo give us Herbal measure mu ne se apart from say e ma wo didi no e ma wonya kase etwon okay because lemon wo nim tree wo e na nnua no brani no hini bi ni akabom e na e dia e na obi anso nim se lemon easy blood circulation e ma moja timi dia frusa ne kama it is onya give us Herbal measure na wo no no mu a ebeboa ambena ne srade bone de fe no low density lipoprotein no ebena ne nkakra fra aduane a wudie mu ene ne wo dipaduane no tubo se da bia na ho tententen ne moja ne edi afrusa ne kama obi se ugusi dro no woto a onfrɛ number no mepa wo cho number betime afrɛ ne ye di nkita ho no de di kan eye 0543 222 470 0543 222 470 and I bet me so afraid Vodafone line and also 0501 55 6828 ofresa number me nu nyina obenya e na ma menkasa pharmacy shop Herbal shop and drugstore be ben won obowura a onsa ebeka bi so wa brochire na wuhia enuro yi nyina bia mesro ofren a 3 working days you post to ya onsa ebeka na won so de aye ho aduro na wa kama na him give us Herbal measure no won say na me ka sem bi na ye de number no ebetwa mu e boost immune system because of neem tree na ewo mu no okay eti mesro so wo ye obi a otayare basa ewo mu abonsa na ananse a chew just otu na apem ansa na o body na say a react and say sensitive and say active ma won sanka give us Herbal measure na fa ye waduru nem no brano no pa awia anwumre udidi wie bia na wabobi we meme de esi meka mu no ti so ka abonze eso ate ti mu ha ono no a ade ebebo ama da bia bonso aye rese semeti we na ho den kama enti na no achi no hema give us eyes nsuo no ya san de aba okay na yesremo a obi a opese bia ye ma franchise e ka franchise e brofo kese se u betu akoton ana se opese mo no bia opese u produce ye nsuo bi e we bia Ghana ba bia ho kakra eno no mesro frɛ me ankasa me number e 0244 132368 0244 132368 na ye ne wuni nkomo ne hwɛ kwan e be fa so e be mo aye bi ye da se o ma me sori akọ o pam me de be mesrɛ wa ma mfa bro nya ho nwi akoko kakra mesrɛ wa asuafufu a mo hwɛ program yi na no pay na cha a otoso mi nu se me fa ntomo anim se Easter ye ba for on the 8th April
na on the 9th April no ya games nti wa ama no watomra osisika no me na memra meje nti esu efufu wa nso de meka medoka abusia na se yes also e chene so say DBS Industries Limited e kra ye mu abrane wo mo say concrete works nyina no wo mo ye bisa nso so e na open na de papa de egu dan so a 100 years warranty Alloson trusses wo mo be ma obi afi no enchanse papa e blue sa 20 years green sa ensuo to awia board ye tia ne tie enwe na ache na so popo na emubo ntokuru DBS fo na be ma osa enchanse papa de akuru wudan so na se de me ho aye fei we ntuma papa no hu se GTP ene frame no se de ahwene e kasa no no hu se eye Ronnie Brews GH ono na che se Ghana mant ya ye wafo ase na betri so ne Sandra Kapo se de bi oba me ye ho aye fa mamra ne amane kwan so nti no oko Instagram abehu wo mo ye pito asana so bolola mogini che se yankasa palm wine se fufuo nyina opa bi e wa ye fra na se obeda na party bi ase a Ronnie Brews GH wo mo ebeso mo usia me a e ya fra me anoche wa ba ajwa so wa me sere so o ma hene di mpensempensemu etwa so me mo ache